Ako si June Duterte og 18 years na ko nga radyoman sa RMN DXDC Davao. Ang opening nila nitong tungura was a special projects head. When Pastor Leo came in as station manager, nag-offer sa Sir Leo nga, June, ikaw handle sa #1 primetime radio social commentary in the morning. So, nibalibad ko, ko nga, sir, basig din ako kaya. I realized then that kung gihatag sa ko, maybe there's some plan for that. And sabi nga nila, the rest is history, no? 2010 up to now, dagan gyud ko na learn, katunan, no? Made me more kanang compassionate. Nasabtan gyud nako unsa ang sitwasyon sa atong katilingban. I hope bisan gamay lang yun, nakatampo ko ay pampa-enlighten lang yun sa publiko in our own small way. This year, 2023, I'll be marking 18 years, which is a long period of time. Pero I'll be marking my grand finale. No? I call it grand because, there are things in life na kinahanglan nimo nga dawaton, nga magtapos na siya. So that you can begin another chapter sa imong kinabuhi. Exit na ko, pero my heart is full of gratitude kay I'll still be part of the 63 years of wonderful experience, my gala, with you, kamo nga mga #1 listeners. That's why, magpasalamat ko sa tanan nga ni uban sa among team, no? Og special mention siguro sa mga nahimong tipiko kabahin sa programang Straight to the Point, no? Dili sa mahimong #1 kung wala mo. Salamat sa Ginoo, all glory to God. Salamat kayo. Og happy anniversary natong tanan, ato maning anibersaryo. May God richly bless us in the days ahead. RMN, ang